सोनिगया पेम विनायक मध्ये चावैया चन्द्र विनायक छम प्रमुख मध्य ख दय दश सकिमिला पुनि खुनु निसे कछलगा टिटिए तक पेनु यंक थुगु जात्रा तजिक हनेको या जात्राया नापागुदी पुनि खुनु शनिले गणेड्य परिसरे धुनी चाका कलात्मक हलिमली भएको नाप श्री चन्द्र विनायक गणेड्य ओ भैरव नाट्य यात विशेष पूजा आज याना गमे बिचाकी बाटो सर्दियो अठे ठोकुनु मस्ते त मर जान्न केगु नाप कोथु बैया पिंगला बिहारे जम्बुक राजा ठोड्या पस्तर मूर्ति यात जाफना विशेष पूजा आज याना उगु परिसरे दुगु वज्र थाटेश्वरी यगम्बर अजिमा महाकाल वो विश्व रूपाद्य यातन विशेष पूजा आज यागुयै अठे जात्रया निनुया दिखुनु श्री पशुपतिनाथ अमलकोट कचरी अनया पारम्परिक व सांस्कृतिक प्रमुख द्वारे पूजा हया बनी पाखे श्री चन्द्र विनायक व श्री भैरव नाथ या त्यख यात समायाना जात्रा यागुयै थोकुनु निमद्य यात गंगा हिटी एंका स्नान याके गुयै अठे जात्रया सोनुया दिखुनु चावैया थिथि थासे त्यख यात नगर परिक्रमा याके गुयै अठे ठोकुनु गने दयात पशुपति नाथ यान परिक्रमा याके गुयै
बापू सक्ने युट्युब च्यानल छ च्यानल थोदी खुनु चावैया बहिल्या परिसरे जात्रयाना चावै दबुली निम डयात चछि अनेहे बिचाकी जात्रया लिपाङ्गुनी भैरवनाथ व गने डयात तढङ्गु खटको कया चिढङ्गु खटे तया छच ढाक सिन्दुर जात्रयाना नगर परिक्रमायाका ठुको जात्रा कोचाकी चन्द्रविनायक गने डयात मोसा गने डयात ढाकिया थुगु गने ड्यान झिगु शरीरे बोलङ्गु छ्याङ्गु व कै जन्ने लोए त लङ्की धैगु जनविश्वास दया वय चुङ्गुदु जात्रा भूपोलेन्द्र मल्ल ठाकुरको धैगु संस्कृति बितेको थापुदु